Hello guys. Len se tho zan hla chu ka cho commentin loi pa to nga jong du chat jin len se tho ka pina kona ka khat ve ni ne ding ham ka se ne ding ham hin tin ka bol kha lo hin tin bol kha lo jong bol je nga hin tin bol thelo lo ding pasal ta cha pa hi ai le ti dana jo kan bol gu ni iti kan ba da video chu ne ve pan nan phan te ve khat ve ni ve lang ni ve jap chu ka bol tan tin samong mong e video chu ne ve lang phan te len se tho hi akisep khapua mina se mana vaksep dinga wa ucha vaksep gumong le ka hipua je nga mat na thei ding hisapa ka wak chok dan chi hi thang ta ka ha loi pa to je he adan le dun hi ki hepua tin bolo bang ka sa bang kong timong mong dem wak bol le kan phan e na hak khop mai he khat be bol pat na le hi boka chule thim hi le bailam ten jing ning chakm wa lak dan ho hi umya ti hi aidem bang le ga bol pat ben phan te leng de he na samong ma YouTube ajo ga benai le no pa nop tu hian tin ga bol phaki nge na samong mong e ni bang ti tia bol dem a he ho ko ma he kizil ek ngai da ne kolten zakit adiwa len se tho he sa pau jong chung casting net let kit ti a throwing net ya le bailam zo pen hin tin throwing net ti sa po wai wak mat pen ning we alim long pot wang tu chun hak sathawe last nan oh guys anava phakidun ga bol cha ki nge hovel boy laita net se tho ga kizil ki di jong tha set se jong omen ei na samong banana kick thei mong mong he thei mong mong he